खुरमजरे अहमदंग सिंह मुरुई पॉक्सिंग लोबिसे खोंगजोम नमित थौरम खोंगजोम की खेब सिंह पांगथोक्तुना ममा लेबा की दमक थवाई कटखरबा थौबसिंग दा हेगालेके तमदुना इकाई खुनो उठख्रे गवर्नमेंट असिना निंगथिना थबक तोबा हाइबसी लेजिस्लेचर जुडिशियरी अमदी एग्जीक्यूटिव अहुमसी थोंग मानना समिनबा मतमददा ngawngani haina चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना फोंदोखरे शिरुई लिली फेस्टिवल चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेना होदोगनी अमदी चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेना हाना स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइरिंगेदा मोलबसिंग थिगलगनी हाइना नंबोल केंद्र एमएलए एंड लोकेना फोंदोखरे STV पाव मियंग ताबिरु सिंह तरानोक से बोलोना पाव सनरो पिजरे मणिपुर ब्रिटिश की मखुता माइथिबा नंखिबदगी मणिपुर की अरोइबा निंगतंबा मांखिबा नुमितनि हाइना खंगनरिबा खोंगजोम नुमित थौरम खोंगजोम की खेबसिंग पांगथोक्तुना ममा लेबा की दमकता थवाई कटखरबा थौबसिंग दा हाइकलेके तमदुना इकाई खुनो उठ्रे तर्मदुदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नेस्मा हैप्तुला चीफ मिनिस्टर एंड बिरेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमार स्पीकर वाई खेमसान मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह यावना पौना ब्रजबासी अमसुंग लेबा की निंगतमनबगी दमकता थवाई कटखरबा अथौबसिंग मफमदा लेके तमदुना इकाई खुमनबु उठखी खोंगजोम तुरेल द गवर्नर न लुसिंगदुना तर्पण कटखी मणिपुर राइफल्स की कंटिजेंट अमना जनरल सैल्यूट पीदुना अथौबसिंगबु इकाई खुमनबु उठखी गवर्नर डॉक्टर नेस्मा हैप्तुलाना मणिपुर की मतमदुगी इपाइपु सिंगदुना मिखा पोंदना लेनबा होनरंबा अमदी मरिबापु नुंगसिजरंबा कयादु सिंथानिंगाइने ngasiगी मिरोल असिना मखोई मफमदा हाइलै कतुनै kai खुनो उत्पसि खक्तना सुंब ओइरोय मखोइना ममा लेबा की दमता खलंबा दुगुना ngasiगी मिरोल ना दमदमसिदा थोकलेबा पामनबा तोदोवा थोकया नुपी अंगांगबु kai खुमनबा मंगनबा असोनाना सिंगबु हंतना खनबिबा तोदो कया से मिपुम खुदिंगमकना थेंगनबा होनमिनबा तंगाई फदे हाइखे कि समाज की जो कमजोरियां हैं जो यहाँ कभी थी नहीं, औरतों और बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, जो ड्रग एब्यूज कभी थी नहीं, वो यहाँ बाहर के लोगों की वजह से हो रही है। आज हमें कह लेना है कि न सिर्फ सरकार, उनके मंत्री या उनके एमएलए या उनके बल्कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे समाज की उन बुराइयों के खिलाफ खड़े हो। मेरी ये इच्छा है, आई विश टू सी मणिपुर एज ए वेरी डेवलप्ड प्रोग्रेसिव स्टेट वेयर एवरीबडी लिव्स a decent life. चीफ मिनिस्टर एंड बिरेना शक्ति लेरबा ब्रिटिश की लानमी सिंबु मतमदुगी इपाइपु सिंगना मरेबा की दमकता लानथेंगनदुना माइथेरेनी खंगलबा फावबा मफमदु थवाइना पोन्हा पीखिबा हाइबसी ngasiगी मिरोलना कौफम थोकते इपाइपु सिंगी थौना लिंगजेल खांगबा कनबा अमदी कथोकपा दु ngasiगी मिरोलना मतौ तंबा तंगाई फदे हाइखे मणिपुर की निंग खाता मंगातबा यादे हाइदना सुंदगी थांग खतना पायरे कांदा लानथेंगनबने तौबिबा स्पिरिट मदुगी करेज मदुगी सैक्रिफाइस तो बने कोई नसी निंगसिंगिस सुंदगी लान फंदुगी वादत नसी ऐसी को लोग पालन करना से कोई न मतन खुदी मुकदम सिंगदो पारा तया कंबीनी अमर तो वेलोगी वाकल उन्हें फम वेलगा पुन्ना हिमिनबगी तंगाई फदबदुटाबे लंदम नसी द हिमिनरी बाई कोई पुन्ना मग लेबा ना केबो सिंगी मरतबो ओरबसु राजा मियां की मरतबो ओरबसु अमनाबा कोई काय खनबा लेत्रबा कांगलो दिखेना बट हमलबा कुक्सेल कोजेन दिनदुना अमर तो वेलोगी वाकल थामंग नमदबदी खाइबुं तांगल तुना पुन बसरत मबदी निंखा तंबा काइबो सोदन लाकनी बरोय नैखोय लेबा नाक की थबदां दौरिबो सिंना थमोय सेनामदी कुक्सेल तिंगना थौ पांखो को बिदांगाय फलबलेदि अखोय के चापल की थबक थोरम सिंगा अखोय के अपुन की सकम सागतबा हाइबसिगा दना थानाबो यादबा मरि लेनि हाय खंजै सामा कुंट्रे सुबह खोंगजोम डे थौरम बीजेपी थवाल डिस्ट्रिक्ट ने सिंधुना पार्टी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पांगथोकी तरमदुदा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एल देवेना लुसिंधुना लेखिद्रबा थौबसिंग मफमदा हाइकलेका तमखे
Khongjom legi thormasi North East India Development Party NAIDP na susinduna Tera Bazar da leba party ki asiga office ta pangthoki lekhidaba thu singi photo da highlight katune kai khumno utki thormadu da NAIDP Manipur Unity President Dokumang Khongsai Vice President Omales Wainabasundra General Secretary M Ranjit Gopen Thongram amasung member kana sarwaki Dokumang Khongsai na lamdamasigi apun bagi saktam amasung ngangkai ngaknaba thawaina ponta pi khraba singi mafamda ikai khumno utpa haibasi tangai fade haike Manipur kananaba mathwai thakhiba ipu pauna braja basi khaktanatana magi loinaba loinabi kaya muksu lan seda sikhi bani hujik macha masu oriba khoina athoba angamba ipu ipasingi maung matung tamaga Manipur se Manipur ki integrity si ngak se hai na mayam boy hak Sunu Sinduna Khongjom Degamari Lena Kangladage Khongjom Pauba motorcycle rally Masakre rally to the Msugi Tomi Sohum Sarwaki Msugi President Manjit Sarang Temna Manipuri Malabas British ki Sasandagi Ninka Tamba Ngamnabagi Damakta Ipa Ipusina Tona Lingzen Luinana Land Tangaduna Tawana Ponta Pikibani Ipa Ipusingi Tona Lingzeladu Hosiki Naharul Sina Kaudanaba Madi Ipa Ipusina Satlamba Liklamadu Naunana Ningsing Naba motorcycle rally Sipang Topon Hake Citizen naman ako hangli branch at sugo hangam hangli ningtam bapamba ipai po sing no chalam balik lam do ngasi mirol da nahong na ngasi nahasing sida ano po pongzil puba khongjan na magagasi manipulation problem am suna haiba motorcycle rally si sing nabak platform len kangla dagi khungsala kan khongjum da kal tam makanda atho busing ipai po sing do salute preserve da na ngasi Khongjom Degi Thormasi Patriotic Writers Forum Manipur Amadi Huya Lalong Manipur Thangta Cultural Association Idil Bunga Kusumnaduna Association Sigi Sangla Pangtokre Thormaduda Zenit Academy Director Dr. S. Manauton Patriotic Writers Forum Manipur Secretary Rakesh Naurem Yona Muyana Sarwaki Thorungi Manung Sena Bangladesh Pangtokiba Indo Bangla Manipur Cultural Festival the Sarwaki Manipur Artist Amadi Delegate Contract Certificate Piduna Ikaikuno Utki Housing Labor Government as in Nintina Tabaktoba Hyber say legislature, judiciary, and executive Ahomasi Tong Manana, Samin Naba Batam Dada, Nganguni Haina, Chief Minister and Birena Fondokre, Wafamasi High Court of Manipur Linkat Kibagi Mangarak Suba anniversary Lucinbigi Tormda Fondo Kibani, Tormaduda Law Minister L. Zentukumar, Acting Chief Justice and Courtisor, High Court of Manipur Justice Case Nobin, Bar Councils of Manipur Chairman O Modusindra, High Court Bar Association Chairman. IS Paungnam Amadi Ambagi President IS Sandrijit Sharma Morobi Mitung Lansing Oiki Tarmado Hodopagi Saromo Oina Kuntramapal Suba BSF contingents Amana Guard of Honor Pibuluina Zatigi Fira Lake Utki Tarmado Wangang Laduna Law Minister L. Zendukumarna Matamamada Guwahati High Court Ki Makada Lerma Matamda Handicap Oikibadu Hauzikti Isagi Oiba High Court Lerbanina Hanadigi Justice Delivery System Dadi Amna Fagale Adubu Infrastructure Gi Award Palabasu Democracy Sepaleba Oibana Rule of Law Miamda Fanganaba Honabada Infrastructure Fagat Hanba Matoktai Haujo Sarkar Sig Saltungi Awaba Lebasu Todaba Yadraba Haiba Malabana Chief Minister Minister Singatanaga Karito Yabagi Haibasu Yang Silagan Haiki Acting Chief Justice and Courtisorna Pangtoliba Function Sigi Closing Haibani Adubu Taugadaba Tabakti Mayama Malady Atay Singi Kosingi Yangarubadi Manipurgi Labasi Hogolakpada Ngaribani, Adumapo, Moriba Pandamdi, Justice Delivery Systems as a Miam that Nintinamadi Yang Fanganbani, Justice Delivery Systems as a Fanabahonabada, Court Massing handling Katpagitang for the Lay, Maruina, sing districts in the court sing as a link at Pagitang for the Lay, Takargi Mamang that More the court Amahangdokre Adubu, Moria say commercial half a Moibana, Hanamapung Papa Court Amatambagi Matutari. Atay districts in the Wat Liver Court sing as Sisu, Sabina ba Luina just sing a lane of quarter sing to Matiksana, Sabi Tangai for the Lady Hike. Chief Minister and Birena Katana Fondo Kibida, Legislature, Judiciary, Amadi, Executive Puna Samin Navigi Mato Taribasi, Ahomasi, Tadok Naba Sunga Yaroi, Sarkar Sigi to Ongdi, file process to Wadunate, Miangi Pongpam Talk Pa Haksing Aduma Pongpana, deliver to Waduni, Maramaduna, Joint Secretary Takta Labor Singna, file processing, Toraga Secretary Takta Labor Singna, Haktangana Satuna, Miam Gidarka Labor Singado, Fangana Bagitaba Horgani, House of Fawada, Crimes Against Women's Amadi, NDPS Ki Fast Track Coursing, Linkapangamle, Amaronda, Cybercrime Yamna, Sexing Ningai Oire,
फाबंगमदबा फेक अकाउंट्स मयाम हापना पुनः खुनामिनब लमसिदा ताबंगमदबा कया मा फेसबुक की खुथांगदा तोरिबसिंग थेंगना साइबर क्राइम्स कोर्ट हांगनबगी तंगाई फदब लाकले सरकार से सलथुंगी फिबम अवाब लेरबसु तंगाई फदबसिंग अदुदि सरकार सिना तौदुन लाकले मणिपुर हाई कोर्ट की ओइनसु तंगाई फदबसिंग हाइबिरु कैबिनेट पुथोकलगा थबकता ओंथोनब होनगनी लोइनना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम असिसु खुमांग यांगसिनबा होनमिनसे हाइखे फेक अकाउंट मयाम अमसु फेसबुक नो याहल्लई क्वाइटली सोरिस अनुसी अकाउंट फाबंगमदबा फेक अकाउंट से मरुगी फोन नंबर चुमना हापतबा ममिंग मथा चुमना हापतबा अदुगुम मयाम सिन तौरकान सोसाइटी से सोप क्याउसम अनरेस खुसी मौंग अम लेरे मी से हेक्ट मबुंग जी करो साउंडिंग बा हेक्ट एक्शन तोंग बगी लैंग्वेज फेसबुक से खुसी वाइ चाइले कैनो दन बु खर फै WhatsApp कुंबा Twitter कुंबा दरी खरा मदुगी डिसेंसी एंड मेंटेन फजन तौरी अदुग खुसी की फेसबुक से दी लोरे अदर मसी क्रमाइना तौसिगे मसी जुडिशरी कांगु नमत मसिम द पोक पुथोपियो वाखन पुथोपियो दुगा इमीडिएट करी तौबो यागे त होग्द्रदी एनी टाइम सिरे दम मसे ए कनो द एक्सप्लोर को माल एनी टाइम अदर मसिम तंग दे याम थुना करी दौसिगे ना उंगन को खें सेरसुना हादा निगे Hayangdagi horaga numit mangani sumna sathagdaba Sirui Lily Festival gi sem sabik tabak sathari Tourism Directorate amidi Sirui Lily Festival Committee na khusum nadun senba festival ase Hayang Chief Minister and Birena Sirui Football Ground da hudokadoriba asigi matangda report ama North East की rock band मैम लागा कंपटीशन तौगनी तो तौबी कंपटीशन तौबसी अन्ना तबीदा मपान की rock band सु लाकदे और ऐसी सेन साबदी लोय सेम सारी बम पमची TNL crown को है कोई ना तांगकुर नागालोंग crown असीदा mainly closing ceremony की stage ceremony closing ceremony की तमक ने अतुगा stall 120 shame grace store सी by any means ngasi di thorang makhaji ngasi loisilani अतुगा store asida outside the state ta kishu from mayam makoi ki products mayam display tawuni अतुगा local products ju indigenous food ju varieties from mayam hangani अतुगा hojik leiri bam asida different entertainment items Sirui Festival ge hayang aho banumita Still Heart Band ge rock concert ki demangta semsake lesing masama pal marfudra da sengkwa maming lerba Glamp Mantle Band ase hayang ukrul da pangthokadruba asina India da ihan hanapiba concert ne ngasi numidang Hotel Classic Grande da pangthopa pawgi mifam amada band asigi vocalist Michael Zadig na India gi ahan bo oina ukrul de sei sakadruba sida hana nungai ba mafawe band asigi sei pambiba khudimang na mapung fanbi haiki pawgi mifam amada Manipur Tourism Development Corporation के Chairman Dr. Safam Ranjan amadi Tourism Department के official क्या सोच रखे? No judgment, no vision right this moment. I'll be honest with you. It's the same when I came to plane. Same thing I thought. It was like I was kind of almost half in a daze when my brain was not working. Okay, so I'm not sure why, but that's the honest truth. Chief Minister and Birena Hana Sports Minister oiding ida molam sing tigalagani haina Nambol Assembly constituency ge MLA su oibida natana Congress Party ge Vice President su oiba and lokena pangdokre wafam se Congress Bhavan pangthopa nomi ge oiba Empowerment of Panchayati Rights Institutes in Manipur haiba hiram masida workshop pangthopa ge thomda pangdokbani mana makhatana Congress na BJP ge mayokta wangang banuaite haiduna wa matangang no lerpani adubo vote mayada Congress ta gi BJP da chongkraga hana gi sarkar haiduna make from Oriba party asibu tatna kulakpana maram orga sabsaba parama tambidaba yadabadagi pibam lakle Birena Sports Minister oringai da tamu sport complex taman ke ba senpham thigatna na ba Congress na honorgani masida natna tuan ba sanabung sengwat nabagi mingda lokthok ba senpham singdu chegal gani hauzik leriba BJP gi lengak na employees singda thagi tolopi ba ngamdana leringai da district headquarters singda satuna oiroi da ba package ka lokthok le Chief Minister masamung na lupa crore sani deficit tare haina
लाउथोखरगा हंदक लाउथोलिबा पैकेजिंग असी थबक ओंथोकपा ओइथोकलै पैकेज लाउथोकपगी महूर्त सेंटर दगी पैकेज लोबना हेना फगने हैके सही थासी हेंजल पलट कई पोपनाइब आगान कई थबक तौरनी पाइब सरकार थानगी अहलमना तौरम सना याना हेत लंगल थोप पोटी नतना पनीबने मोजू लाइब फंग येंगी फटोप तौदना थोट लाउन तौर चाव चादी मणिपुर के प्रजा आदमी गुरु मोदी ने नाम ngasi workshop duda RGPRS ke convener Subhamitra Gogoi MPCC ke general secretary ke Meghasandra minority department ke chairman MD Fazur Rahim amadi party se karmi kya nasar rakhe Manipur Pradesh Youth Congress Committee na hojik thokliba crash greens asigi matanga BT rota wakan mifam pangthokre wakan mifam aduda Old India Youth Congress Committee gi secretary in charge Sarifar Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi president Amir Hussain amadi ate members sing saraki Amir Hussain na Narendra Modi gi sarkar na palakpadagi leba asida ahom purakani haibadu hojik phiba masini lising ni tara taruki November tara ga Nepal da demonetization tokimana maram orga hojik fawa awaba kaya mayoknari sahi meda miyoi crorani gi mathakta thabak pini haikibadu thabak to ontok ngamdri haiki wafam sing thabak to ontok ngamdabadagi sabchaba ama khangdre fawa committee asina lepalaitan khongjang sanction ki gani haiki How about 2014 के election तो सो मांगना नारोल सिंगा ID 2 crore सही में 2 crore है ना तो ठीक है वो पोतो ने भी बंगम दबा नारोल सिंगी हमने जो पी अंगांग सिंगा और जी इंडिया तो मापक आंग खंग ना रेप केस तो वही पोसे ngasi श्री नरेंद्र मोदी ना criminalization do na mahang mapano ko sa lalay ko po ngasi para puno makilabag tiba ni have ngasi ko yung Congress committee na mga masi condemn tawi masi gumba sabsaba prevam law jo de ko Congress na go tibi na Kumbi Kendra ki manung senba ithai khunau dagi athokpham Bir Babu ne iba durba koba larik ama ngarang ithai khunau litan lerek leiba Ibetombi Memorials Community Wusu Academy Hall da Manipur Pollution Control Board ki chairman El Reda ki sorna phongkre Ibetombi Memorials Wusu Academy ne senduna pangthokpa toromadu da Wangu Borangbi Zilla Parishad ki member M Brozen Bisnupur District ki Upadhyaksa and Dinesh Amadi and Ibobina Maroi Bimi Singh oina sarwaki aiba athokpham Bir Babu na haikibada lamdamas leminarba jati khudimak tuan tuan ba masagi dharma lejirbasu ekhoi amatani amadi ishwar su amatani habigi wakhal holda lari as ibani haike tarongi sibgias okiba Manipur Pollution Control Board ki chairman Al Reda ki sorna ai khakhi haiba wakhal hol thadok na duna lamdamas khunda minarba ekhoi jati khudimak na kathok paga loina lamdamas gi apaba thabak tarom kaya ekhoi punna saminaba matamore haike ai na khamdargadi kasi hingwinari ba apunba Atau bisa keluar anung. Masa kita kawan-kawan aku ini family macam sih. Karena nanti ngapisan di gedung ini, karena ngapisan di gedung ini. Aku masih matang kantor di raga. Aku ini sih faham sih dah. Aku kata apa kalau ni na? Aku ini ba terbawa pulang mungkin. Tapi pulang mungkin sinau sih. Ini sinau ni. Aku mungkin tak ni hendak keluar. Aku kita mau turun sih. Aku kita harus pada aku ini. Ini mungkin responsibility punya masing masing dah itu logi dah. Canggih hari ini nasi isi publik istana ini sedang hadirin. Housing makata pa pau kamera lakchang eda ten ba brem tang lomani se. Baba, Greg John gidi tatatis college di. Mamal cuma pang kuding jam mana yo cuma ngoroi pista salabni na. Adu cuma tata superlink footing ge offer me piri sidi. Tas electric rang nusin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Changi labor solak padagi puju singaktaba hakchak choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba amatta nayaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bo changmina sinabiyo Kaidawina kanano kaigino kaidu biyo masih pumna
नोई लेबदे गाड़ी अहन मग तोंग मंगम दरबने हुला लगा तोने खानिबा नमाय दुई काइद्रो सेनबुन पुथोगा लेबदे ngam सेनबुन पुथोक्तना लेब ngam दरसु इम्फाल फाइनांस ता चलो आई जो अहन बलेंगम ददना इम्फाल फाइनांस तगे लोन ओइने लौरि इम्फाल फाइनांस ना नोंगि मनुंग गाड़ी लोन लौबि याबनि खुदों चाबो पिजरी अदोम ना पाम मखल गाड़ी खुदिंग लौबि बे याबनि पुनोपो अमुकन नतरा नोसरी मगता पाउसे Peace and Development Coordinating Committee की advisor ओइबा BC Texam Elias Bobobu मियामना फुकिबले के हाइना ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paugi mipamamada Women Provision Committee Sagolmang Progressive Youth Club Sagolmang amadi Sagolmang Development Committee ki motion phondokre ngasi ki paumising unaba duda saruga kibi Women's Provision Committee Sagolmang ki President Laukam Memi Thoibi leimana phongdokpada Sagolmang dagi District Hospital hongkibi ki matangda hokibitang kulda lamnamadu ki miyam ki mipamama pangthoktuna Hospital saba मिनट पामदे हाइबगी मियाम की मोट लौनखी अमदी पुन्ना कुंजंग संगसिन मिननबा मिफमदुदा सरुगाकिबा बी टेक्चम साना माकी मोट फोंगदु उ यादना मयुमदा सटखिबदा मियामना तानदुना असेंगबा सुंबा हाइरमनबा खंगनबा खक्तनी माकपु फुजखिबा लेखिदे मीडियादा माकपु फुई हाइबदु चार्ज तौरिबा नुमित अदुदा लोकल केबल अमदा वांगांग ngamlibasi मियामना फुबगी खुदम लाहाइखि अमरमदा माकपु फुई हाइदुना हौजौजे पुलिसना फाजिन थालिबा एस इनावी अमदे एल ब्रिकम अथुमा तमदा कंडीशन जाउन थादोकदबनि हाइखि अदु तानबा मतमसिदा हुजिकी कैनोसिना मयामबसिना खुनसिदा को ओनजलगा सिनथिबा वा हाइदि अकापे लैदना को कैसु लैतबगी मवंगदा लावरमबदुदा अखोइगे अमु हंजलगा वारेपसे मखोइ मसिन मना अनिसे अखोइ खुनसिदगी मखोइगा अखोइगे वारी सानररोय करिगुम्बा लैतलाइरा हंगनररोय मोइसे अदुमाइना थंबसी अखोइदगी मोइसे तोंगाना थंबसी मसी खुंजिबु मोइना उसितबनी हाइबा वाफमजे सि तारगा थंगिबे वादे Kedrigau Kendru ki MLA Nahapam Indrujit na ngasi thambal khongda nongna saba Bhagwan Mandap sangakre Tarmaduda mak na sahi amada mak ki kendru da paikhat ki bas sakwa torang ki tabak sing yawba larik amasu phongke Tarmaduda Tof Noria ki Zila President Member Oramba Toizam Itobi Singha Hana Pradhan Oramba Koizam Olen Susurga ki Taranga Mari Lenana MLA Indrujit na hai ki bada BJP na lusing ba sarkar sinna sahi mamapung pha ki bagalu na Kedrigau Kendru da su paikhat ki ba sakwa torang ki tabak sing mapung pha na paikhatuna awon ba kaya miyamda uhan mangamle केंद्र से मियामना थेंगनिबा अवार्ड पसिंग मखाताना मियामगा खुसम नदुना पाइखलगनि हाइखे आई खेतिगाव केंद्र जी होय निसा हाइबसी आई खक्तना थिंगबा ngambadi lati adubu आई खेतिगाव केंद्र जी हाना निसा जी थिंगबा पाममगा पावर लेरमदबो मोइदा मतेंग पांगबिनबा बेकिंग लेरमदबा आइतारे अदुबु आइगा मोइगा मोट मानरगा लेकाय केंद्र जी आइबु सपोर्ट फजन तोबिरे हुजिते अदुना खेतिगाव केंद्र दाइ ने कनबदा था अनिहुमददी हुजिसु अदुके मतिक चाबा लाक्त्रे योन बजु फंगद्रे गुली लेइ फंगद्रे अदुबु संखरा लेरि असौबा खरा चंगप इकाइबा हंगोइबा खर लेरि अदु मसी आई था अनिंगि मनुंगदा आई खेतिगाव केंद्र जे हान बोइना लोइसन गे बजे आई वासक ने बजे आइना ngasi प्रेस के थोंग थमजरी Mahut Department की सेंट्रल मखादा साबा पब्लिक टॉयलेट अमा महut मिनिस्टर टी श्याम कुमार ना संगादुना अंड्रो केंद्र की मियाम द खुशिन क्रे अंड्रो लफोक सुम द साबा पब्लिक टॉयलेट अदु संगादुना मियाम द खुशिन बादु का मरी लेना फोंडो किबदा अंड्रो केंद्र से टोन बा मपालेपा की टूरिस्ट के आना मेंग फम ओरकले मरमदुना तंगाई फदना ngasi की पब्लिक टॉयलेट अदु सादुन मियाम द खुशिन बनि हाइकी मारा मखाता ना फोंडो किबदा स्कूल ड्रॉप आउट तोरबा क्लास 9 नमदि 10 की महिरु सिंह ना तमनबा स्कूल अमसो सागत पर लोइरे अथुमा तमना संगादुना चीफ मिनिस्टर ना स्कीम से हैक हौदोपगा महिरु सिंहदा लारिक तंबगी खुदोंग चाबा फंगलगनी माके केंद्र खक्तदगी नतना युमलनरिबा केंद्र सिंहदगी मई मसिंग तंबंग amdraba महिरु सिंहबो मई तंबदा सागलबा स्कूल असिदा खुदोंग चाबा पिगनी हैनसु मखाताना फंगलोके बेंगिल ओनमेंट मिनिस्टर की मंगलान अमदी गवर्नमेंट से की मंगलान से सुमना खोगी वादना तब एक्शन लोना हेतो येंगबा कांदा ड्रॉप आउट लेगिबा अंगांग सिंह तमहोद अंगांग सिंह दु स्कूल से संगा कांदा तमिंग हे तमिंग पोंगनाबा अमदी आई से तमदा थेंग लेते वखलोंदो अदु पोहलगा अदुगी थीमदा ओनमेंट मिनिस्टर की मंगलान अनौब गवर्नमेंट से की कोई ड्रीम अमदी प्रजा का समनर कांदा तौगदा बदुंबा संगनि कोई ngasi सारि म्याम सिंह से हदकता यामना लाइबक थिबे थौदो अमदा हॉस्पिटल दगी मपुरबी असिबा हक्सांग ऑटो द पुथरपदा टाटा ट्रक अमगा थेंगाइनबदा लेखिद्रबा सेकमाय पवा खोंगदगी हुइड्रोम राकेश अमदी हुइड्रोम ओंबी केनाउगी लेहौरिबा सही मापल अमदी तरानितुगी मसानुपी अनिदा लमदमसिंग मियामना लेप्तन मतिंग पिनरी लेकाइगी क्लब मरापाबी अमदी टोंगल टोंबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना अंगांग अनि सिगी लौरिबा थौदांग अमदी मखोइना तुंगदा करी उहेनिंगली हाइबा सिगी मतांगदा रिपोर्ट मा थासिगी हौखिबा तांग तरामाथोइदा लंबीगी लाइबक थीबा थौदोक्ता लेखिद्रबा सेकमाई पराव खोमबदगी हुइड्रम राकेश अमदी हुइड्रम ओंबी
Kanaugi piklaba macha nupi ani thoibi amadi ngan thoi lairik laisu ningthina tamduna masak thokpa mi amamam oiningbagi apamba phongdorakli ngasi All Manipur United Club Organization gi team amana leihoriba angang ani amadi laikai miyam unaduna imung manunggi awabada saruk yabaga loinana organization gi maikaidagi angamba senpham khara mateng pangba chatlubada angang atombi ngan thoina mahakti doctor oiningi amasung mache thoibina IPS officer oiningi haina phongdorakhi nakal amaromda Laikidraba mama mapagi sarda hayeng laikai gi club amadi maira paibi organization sing Parau Khomba Development Association amadi Parau Khomba Development Association Women Society anina khusamna duna sholagani hairi ngasi angang oiriba nganthoi amadi thoibina laibak thi hobagom state asida thodok amana natraga thodok amadagi sathiba mawongda maraibak thi horaba angang singgi tungi punsi lepangamba policy program amasung matik saba mechanism Manipur government na athubada puthokpiu haina Amukogi President PH Dewan Sharma amadi organization asigi General Secretary Sanjoy Shorok Khaibam na appeal tarakli asigumba angang ani sigi punsida lai lai chu tamagi ana layangi karigi mayam amma thengnagadori ba awaba singa che ngasi lairiba government na adugumba moina huji hingadori ba tawgadori ba mayam jingji yengbiraganda yamna athubada makogi policy sigumba kanam le udraba sigumba khudung thiba mayam jingjida athubagi oina paikhat pa yaba thabak thoram ching tung koina tawba yaba policy ama sempiragadi akoi yamna nungai jagani manipur miyamgi aduna government na athuba matamda adugumba policy do semna naba thorang ma paikhat biwa oji sawa phangdaba tumba phangdaba laiba ngamdaba laitama ngamdaba adugulaba adi miut mili thanba family torture toba sugulaba angang nupa nupi kaina yamna rangani leiram jini ani kali yamna athuba manipur da leiriba miyam putimok sinche an mating thopa nagrik amo mi gomo putuno hona achuba daite lobiu ngasi phawda tongan ba organization marphuga mangadagi angang ani asigidamak pirakpa mateng punna lupa lakh ahum lising nipu sure senpham sing asi makoi ani gi mingda State Bank of India da fixed deposit oina thambibaga loinana lakadori batang kunga taret asida miyam gi oiba mifam ama phamduna angang ani asigi tungi yaifa thaurangi matangda khanaragani haina club adugi advisor maihoba manos na phongdorakli angang alisi karamba lambi da chalhalaga karai da tharaga makhoi gi tungi pusida khwaidagi phaba oigadagi haibadugi warep ama khoi logjagani hariba warep logbu numit asida ngsibiduna lengbire iba organization club amasun lanai ichel chaurbi khudimakna saruk yaba lengbire o haidana club asigi amasun maira paibigi maikaidagi nongnungna nisingjari Paudam Zariba Rina Nomaithem Amadi Pritam ISTV News Parau Khomba Sekmai National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Manipur Regional Office Imphal gi Sendang Makada People's Development Society New Sekol Impal Isna Sinduna Kaibul Maya Lekai Larimbi Mandapta Numin gi Oiba Self Help Group Singi Asar Semduna Sentok Lambi Lehenna bagi matang na pangtopa training program ngasi losin kre losin bagi toromda Moyang Kuno Gram Panchayat ki Pradhan L Danesor PTS Imphal ki Chief Executive Officer Biramangol Yong na tuan bamioy kya na surwaki Program Manager P Subita Devi na haikibada Lamdamas Leriba Self Help Group ki members singna lawok tha lor bamatungda supam nongpam khangdriba si asar semduna sentok lambi lehenna number training program si pangtokpani haike Swasth Bharat Abhiyan ki makada Central GST Division Office Imphal sinduna wangkai Pureiromba Khongnang Khong Kaithel ge koiba sing ngasi sengdokre GST Division ki maikai digi Bazar Committee da dustbin su khusinaki Central GST Division Imphal ki Superintendent Akedi Singh haikibada Swasth Bharat Abhiyan ki makada Kaithel Singh Lunana lehenbada Kaithel phambi Singh khaktada natana pol eba laklibi Singh su chawruba thodang tangai fade Kaithel gi fazaba ngakna thambaga loinana haksang soandaba ngaungani haibagi pandamda khongthang se paikhatpani haiki Mayre amadi lebak miyam gi damakta kathoklaba E Hybrid Timgal Luinana, Desamgi Humbutruk Suba Mega Blood Donation Camp, Caesar Hospital Langol Pangtokre, Camadu the Desamgi Tomi Humpurum EPK, Mary Lufasi President Salam Akasna, Lising was Senpal Morfudra Matogi, Anglo Manipuri, Warda, Tawan Pontapi, Kraba, Ipai, Pusing Ning Singbo in a blood donation camp, Pangtopan Hike. Balan Pamuda, when Maliba, Sigi,
Manipuri na punta kaba vaccine ta awai na punta pi kaba tawusing pai pusing tu jaboina special na da ayeng su rims da bu direct su betul su ngasi Manipurda Manipurgi aroiba ningtam landa lekhidrba sing ningsing thorum pangthopagum Tripura da su Pauna Brajbasi Foundation Tripura Puthiba Welfare and Cultural Society na sinduna Agartala gi Avoinagar da leba ibudo Puthiba laibungda atobu sing mafamda haikaleka tamno ikai kuno utki sibges oina saruk akiba Tripura gi Revenue Minister na ibudo Puthiba laibungda nongna saba Pauna Brajbasi gi mitam hangdoke Minister Narendra na Puariga naknaba mari leinaba lol nat chanabi kaya da manaba leba Tripuri amadi Manipur singi marakta ngasi ki toromasina nahuna ningsing hale Pauna Brajbasi na mari baki damakta thawai katkiba April kulumdogi toromasi Tripura dasu lenga ki oiba toromamo oina sei kudingi pangthok naba khanragani mana makha taraduna asigumba puarigi torom kaya asina Manipuri singna maribak nungsibugum Tripuri singna su maribak nungsibi wakhalol nahununa pohal lagani haike Manipur People's Party na su Khongjom numit ningsing thorom pangthok tuna lanpham du da lekhidaba athosing mafamda ikai kumnaki Manipur Students Federation MSF na su Khongjom lan samdi tongan tongan ba lanpham singda lekhidaba lamdamasige athosing mafamda ikai kumnaba utpagi thorom pangthokhe Pangal Political Forum Manipur na su hatada leba party asig opesta Khongjom gi numit thorom pangthokhe thormuda SIPS advisor AR Khan President AS Khan General Secretary MA Jabarna Lusingduna lekhidaba lamdamasige athosing mafamda ikai kumno utki Khongjom dega mari lenana Rural Voluntary Services Wangbal na nako amadi Manipur State Ads Control Society gi makada SIV amasung Ads T amadi ART gi matangda awareness poster campaigns ama kebasing pangthokre District Health Society Thawal na su tongan ba lupsing punsinaduna blood donation camp su pangthokhe Khongjom de Observations Committee Udarbonda su Khongjom de ningsing thorom kasar ge Udarbonda pangthoke navidasige mari leina miam ge oiba khongsan musu satke ngasi ge thorom da Assam ge Minister Oramba Azid thoromasi Chairman Ais Daneswar GC College Silchar ge Principals Oramba Professor O Suramani Assam Manipuri Maira Paibi Luf yauna tuan ba luf ki lusing bi kana surakhe Indo Mema Association ki kulumdoi Suba Foundation de Thorom Wangkai konsam na kadabang tokre Thorom sigi sero mo oina Pauna Brajbasi amasung lamdam sigi lekhidaba thosing mafamda leisu katunai kai kuno utki Maite Pangal Martyrs Memorials Committee na su Khongjom numit ningsing thorom Yaripok Tuli Hills Community Hall pangthok tuna lising masani palmar futa ma thoigi landa lekhidaba Maite Pangal lanmi sing ningsing ki thormadu da DM College of Arts ki Assistant Professor Dr. Said Ahmad Danamanjuri Community College ki Dr. MR Segna Resource Person na wanga ki Kadana Khongjom de numit kamari lenana langol laimanai da lamtu sengdokre Manipur gi ning tamba ngakna ba lanfan lekhidaba ipai pu singa du ning singbo oina kada langol laimanai branch lantung ching lamai laimanai makha maning lekai laimanai kabui rangai longs mamang lekai amadi makha lekai ka khusamna no pangtok kibani Yum da sangduna mong sadana saba mobile ge accessory amadi pen drive na singbu singdon ba mioi ani akum luf na farga police ta sinakre parba mioi ani aduna Uttar Pradesh ke Meerut Salims Manchari amadi New Delhi ge Salimpur ge MD Liaks Maliks kawe Hauzana minutung hata da lebini MI company ge maming thaba power bank sing hangdoktuna yengbada khonggumba polam kaya yorumbata natna sizinaba yadaba polam ni haibu khangwa ngangki makhoibu wang pong sathabada polam singadu New Delhi digi sel ge Imphal yuan bani makhoi ni Imphal Sanakethal area da ngasi polam sing adu yolingai da akomloki volunteer singna fagalapani hari fagalaba mioi sing adu puthokladuna akomloki office ta pangthokiba pawgi mifamda working president Chandramani Kumanchana asigumba thong sathaba si kanagumba na tungda liap laga sathamba yabagi thazbalai ILP ge khongjang kana sangsilengai da naronda miansa sing sangsilalaga matong hutaba thong sathamba se thingna ba government na thaba paikhat kadabani lebak miyam nasu khulak lerakta sanglaga miansa singna polam kaya yoliba asi thazbagino senaba me khudi matungda tawdana ba para tambiraga police sinagane haike tha ama madunga sidagina numit kharani gi mamangda changchilak pasing sina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒꯅꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯒꯅꯤ Kong Mamuru open ba Sengot Loop na Sinduna Salairal Sidaba Mapu Kong Mamurugi akoy bada tungan ba sagali ba mapam sing sangka bagaloy na atay lambi tong semjin nabagi tabak paket kre ngasi pangtok ba toromaduda Zila Parisad Kundrakfam TS Angobi Hanagi MLA Tomba Rural Engineering Department gi EE Janaki Hararo Gram Panchayat ki Pradhan Kulasendra amadi Salaiter ki moy kya sasurake ngasi sangka ke mapam sing adudi mitin sang sakthong sang ikom parts mitung sang amadi ureps uyung tambagi tabak su pangthoke Hadata Bharat Sarkar na Bishnupur District po Pradhan Mantri Award for Excellence amadi Best Practice for Replication ge mana piduna ikai kumnabo utkiba luina na mana adubu Loruba District ki DC Pawan Yadav ngasi Imphal Airport ta thunglabada District ki meyo kyan harawte amna okre Northeast Station ki marakta khwaidigi fawa digital payment bo promote tawbugi damta award si pirakhibani hogbe tang kumar thogi nuthil pung mari taw matamda Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Bigyan Bhavan na pangthokiba taranithoi suba Civil Service Day gi torong mari leina pangthopa toromamada mana si pirakhibani Airport ta Paumising Hamo Wahangi Pakum the DC Pon Yadav na award asi phanglapan nuaiba fawi Bishnupur District Department Singmaru ina e-governance society na thawai yauna singthaningai oiba thabakya pangthokpa ngamna Prime Minister na award asi khusinarapani mana makha ta aduna district asida Prime Minister gi miyang makha da hena phaba district ama soidana oenana ba honagani amaramda Swasth Bharat Mission amade district asigi mapam khudimata thaknaba pawai sing phangnabagi thabak lokhatpa masida sunatana solid amasung liquid management packet pa amadi e-governance tagi digital governance phawgi thakta yona ba honagani haiki However, February 13 da class 9 da tamlibi mahiroi nupi masa mabu mioi mangana lambi dagi fakraga nupi oibigi ikai kumnoba mangan kibada senaba mioi ani hojuk phawba police na phaba ngamdri ba karigino amasung voter card pairba man accused observation home da tamliba karigino haina nupi masa gi apokpa amasung apokpina mari leina basing puning singsin kre Manipur Press Club da pangtokba Paumi Singa unabada nupi masa sigi apokpana phongdorkhibada February 13 gi nubidang waramda Maruti van amada laklaga mahaki masa nupibu lambi dagi fadno pokhraga ikai konuba mahan kibani masiga mari leina hauzik mioi ahum parga juvenile home da tamli mahakpu mioi ani adumapo mioi ani amadi Sizinakeba van hauzik phawba phabangamdi case asigi ayoda hangma matamda political pressure leibana kudongsar balai madu makhatana yengsili haiba wafam phongdoroki tawdosi lautunabada yawba accused amagi manesu action amat lowdri amaramda case asiga mari lenana semkeba SIT su mathoningthina tawdre voter card farba accused pu minor ni haiba karigino nupi obi kai kumnaba mangan biraga maral leibasing yokhalibasi kana leijraba singbu namthabibi thawni haike Acuba pinabio padriba miani pabiu behen pabiu adumbatik jabadandi bibiu ai makoi bo sumnagi chai khajinda leibadu nate aina pamba aduga moina hariba chahi sudrena mi manga ji manungda chahi tai ban gi makhadane nan leiba angang jingje riep tawni khaniba mibu angang do they are not ai yam yaningde Ahanba Hesnam Basant Kumar Award Lamdamasigi Eba Kaisam Priyo Kumar Kusinakre Award Sing asi Saita Tokpang Luf na Sinduna Manipur Press Club the Pangtokiba World Book Day ki Thorum da Kusinakibani Ngasigi Thorumaduda Education Minister TS Radisam amadi Retired Additional Director Aribam Kumar Sharma Namaruiba Mithungnen Singh Oiki Minister Radisam na Haisnam Basant Kumar gi imung na kalakpa sel gi mana lupali sing tarama sung citation Kaisam Priyo Kumar da Kusinaki Education Minister Radisam na Pangtokibida Ngasigi Mahiru Singna exam khakta oina larik pabgi mowang ama laklibasi hongdoktuna ahamo mathamda afaba wakal piba maming lerba aiba singna iba larik sing parabadi hena wakal kantaba madi kanaba ke aphama ngamuni haike akoina kanamko apro ko unabo pangraba thot singmari mai mai singmari apo kasin kamro pangraganda we akoina apro larik sing se they can be our board of directors consultant oina ko yemi hai Apabila naik para kana, they give you so many guidelines, guidances. So we are
wakil positif orang wakil menteri apa itu strain yang positif orang yang ada itu masih heading sih apa yang kami ada ni. Jadi Hadak more ward number 3 yu mai sakhiba tuda awana taraba imungi mei singda Maitei Society Surasampurmade Traders Union Surasampurna Maitei Council more gi hutangda Relief Committee more da lupa lising tarama mateng pikre Relief Committee more gi mohona mateng pangbirakpagi damak ta thagat phongroke. Thank you from the whole heart. The presentation which you have given is not the important thing, but the help you have done so many kilometers far away and came to see the victim. We really thanks on behalf of the relief committee, and we will do our level best what we could do for the victims. With this, I would like to. More Prem Nagar Lake Deliba Imaibel Singh Su Tasi Tramapalda Mayumaki May Sakibagi Awabataro Imung Sing the Selgimating Pankre. Customer Service Point ama Nole Bazarda Hodokre Tormaduda Kulgi Chairman's Kasai Gangmai None SP PZ Singsit District Manager Nicodemus Pamai Susuraki Tormasi Common Civic Center Nonena National Gi Governance Plan Makada Pangtokimani Humanism Foundation Sindana Sengum Tabaki Program ama Kumbi May Leka Pangtokre Tormaduda State Awardee T.H. Jitena Resource Person okay. Kaitalman B, Solemn Baptist Church, KBC number 5 Youth Development G, Yang Mari Super Foundation, Torom Kaitalman B G, Sampais Subdivision the Pangtokre, Tormoduda District Council G member, Lamling Thanks Kibgan, KBC number 5 K Chairman as Lungpeng, Amasung Church Leaders in Suraki, Tormasiga Marilena Ning Sing Yumbi Masu Yunki, Lakira Sing Singing from the Igaikuno Utpaluna, Anova, Lucing in the Kudul Tomke. Na tadrabi amasung wangang mangamdrabi sahi kuntrarongi leng oigedabi nupi ama senapati police to leire emu manung amadi mari mata singna nupi asi senapati police tagi lorba yagni hari Hausa makatana sana bu Paulo bisi. Nasi sana bu Pauda All Manipur Football Association asi sahi taragi tabak toromda se naba kaya lerba association ne haina Register of Society na hairabasu hauju phawa sabsaba tabak amata lokatana leiba haibasi maram sadi haina Manipur State Leagues Participating Teams Forum gi Legal Cell gi Chairman Kuman Thames Bankim Sendra Paumisinga Unaba Mata Phongdokre Manipur Press Club ta Paumisinga Unaba aduda Mahana Makatana Register of Society na ampagi tabak torom sing matangda sabsaba tabak lokatpagi mahuta khangsindan leire hiramasinga mari lena Cooperative Department ke Commissioner amade Director na singbada aiba serol piduna khangalaba sunga sifawa tabak mata lokat pidre ampagi financial ki matangda Register of Society na report ama piduna sahi tara hena set naba leire haina phongdopa leirebasu Manipur Society Regulations Act lising samapal morfutara mapal gi section tarak ki makada general body amagi miphamda mari leineba se sangsing puthokuna khanagadaba du khanadana leire ek asigi matung ina irregularity oiba associations amagi sabsaba documents sing numit kuntrani gi manungda puthokadabani haibasu puthokpa ngamdre loinana anoba associations ama semnaba register na honabagi mahutta yetnaba kaya thoknaba sinun leire haina maral sekhi sigi leiriba All Manipur Football Association empa haina khangnari base makhoisi recognized body natabra mayam dagi khairiba paisa sing se kadai da chatpano makhoisi regularize to view aibani register na di ngasi phawbada makhoisi irregular oire haibase sahi tarage irregular oire haibase masi register masamagna lautho bani aiba documents akhoi sidai sida lejai SP
Tenta Khongbal Welfare Association Sinduna Tenta Khongbal Multiplex Ground Sathriba Tarasuba Tawa Trophy ngasi sanakiba anba matchta FC Taida Tobulna SPSFC Khongjombu Gol Ohum Sinoda Anisuba matchta PKW Tenthana Youngstar Gol Animada Thoike Ziribal Sathriba Nepal Suba YKSO Singa Memorial Senior Volleyball Tournament King ngasi sanakiba anba matchta SDC Samurona NYC Namdai Lungbu set Ahum Sinoda Anisuba matchta Bake BC Sanakitelna BBC A Bidya Garbu set Ahum Amada Thoike Sorting Be Youth Club Ziribamna Sinduna Ziribamgi Hilgat Maning Lekai Community Hall da Marisuba North East Ziribam Mix Kang Tournament Ki ngasi sanakiba matchta Lesem Club Kamangramna Silongna Club B Hilgatpo Pansil Kumathoi Taramari Thoikre Makataba Sanawi Pawwe Nintozum the Pombigani Manipur football masana hena sakol hanabagi pandamda All Manipur Football Association na lisangsin na satharduna lakpa khongjangi gi saruk ama oina Tata Trust na sponsor tawraga haukiba sahidagi sahi tarutagi nipal mapal tara taramatoi tainthoi amadi trahomdoi taramari gi piglibu angang nupa masa amadi nupi masa gi category marida center tara Ampha Madi Rao Center Artificial Tap Ground Kripsa Center Norem Thong Siko Center Lorim Amlikai Sandel Kaithel Manbi Thawal Center Texam DSA Kaksing Ground Ziribam DSA Bisnupurda Grassroots Football Development Program Pangthok Kraba Matungda Sahi Asidagi Center Kun Amuk Hapsinduna Punna Center Kuntra Sukre Nauna Hapsiliba Center Tara Asi Sahi Asigi April Tang Anidagi Hautokani Torambadu Kudong Chataba Kardagi Mathang Tha Megi Ahan Baseuligi Pangthok Naba Sem Sawaloikre Center Asi Mapung Phana Pangthok Nabaki Damak Grassroots Leader Nipuda Grassroots Coursing Course Pangthok Naba Amphana Sem Sakre Pangthok Kadoriba Coursing Course Asiki Matangda All Manipur Football Association Gi General Secretary in charge L Joti Moiroi na Phongtok Khibada Tata Trust na sponsor tawasi playing kit uniform ga playing kit ka dani masida moigi reader mayam ki remuneration ga pi Amphana tawna center amamda Angang yang kai dagi hen ba yate hai bidu lekai center di angang masing yam na lebani na center amam da chama samkun suba maram na ahen ba uniform arrange the way aduga amfa gi oiba reader hapaga madugi remuneration kai amfa na donbak the way hojik chathari ba district Center Tara gi si nahan thataruk ki haibani adu tha hom ma extend tawe adu hojik angang sing nong singa chubaga angang sing parikha tawba khopaga attendance ke phajeda ba maramna masi center khara di angang tara da su yawi aduna festival ama tawga lochalaga makhata ba chathara amfa gi oina chathaba aduga hojiki Ekogi Tawgadoriba Center Kunjidi Hazana Mapumpana Taunaba Sem Chari Aduna April Taikumapan Nawajinumiki Puntarama Toida Haiba Center Kunjigi Leader Kunganitoy Ekogi L Chawdevi Development Officer Grassroots Report Taunaba Odarama Ngasi Thokre Hai Masida Report Tawga Nainagada Basu Program Moy Syllabus Ki Matungina Nainaraga Adum Megi Tang Mari Manga Hasusida Sugoi Choidana Amfa Grassroots Tata Trust sponsor Tawasi Horagani Amaramda State Asigi Quadiki Sobo Tournament Ama Uriba Sahi Sigi Taranitri Suba State League Luishin Kidaba Madi Sahi Sigi February Tang Kunmari Digi Tim Kunitoina Saru Yaduna Pangtokani Toramba Pumatoi Suba Sar Sorsan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament Pangtok Tabagi Maram Network Asina Akanana Unaba Amada Mahangna Pongtok Kibada Tournament Sing Asi Association Asina Pangtona Bakana Honarabasu Atingba Ayat Papirak Pakarana Pangtok Kidabani Makok Tongba Political Leaders Singna Maram Kangdana Panghaida Haibasi Tawigano Haiki Manipur State League Amphana Losendabonate Sano Team Mayam Sano Haiba Yadabudegi Sananaba Dana Chile General Council na directive peer so team mayam do lapidre lapidawagi matungina ko picture phonge laktawi matungina koi team mayam do yaudra mi sanawa yadamni na hanak chehi gi de bandan tawuni
अमरोमदा सीसी मीट अम्फाना तौदब नत्ते सीसी मीट पिक्चर फोंगमे मैनेजर मीटिंग तौदना हौबदगी सेम साबा पुलोय लोरकांदा टीम खराना मोय याहंदी हाइबदा हाइदुना हाई कोर्ट केस तौरपदगी केस टू चथरगा लेबनी केस टू ऑलमोस्ट लोयरे लोयबदा टीम मयाम सिंगदुना हाई कोर्ट की जज ना डायरेक्टिव पीरे टीम मापन दुदैदुदा AIFF ता नगोयना हाइनिंग यो मयाम दो हाइरो कॉपी टू अम्फा पीरो नुमितरे निगी मनुंगदा नुमितरे निगी अम्फादा पीरो मतुंगदा नुमितरे निगी मनुंगदा अम्फा नमु AIFF ता अदुगी रिप्लाई पीरो अदुगा अमु AIFF ता रिप्लाई दु अम्फा रिप्लाई दु फंगा मतुंगदा मोयगी डिसीजन दु हप्ता मनुंगदा पीरो ओदना लेगिबनी अदुबु टीम सिंगदु हाई कोर्ट की डायरेक्टिव टू इंडे नुमितरे निगी मनुंगदा पीओ हाइबदु मोय नुमित तरा मरी निगी मतुंगदा अदुसु टीम मोयना पीदे फॉरम मोयना पी अखोयदा अम्फादा कॉपीना बाय रजिस्टर पोस्ट थारी तारीख 35 फंगे मार्च की 1 थोपदु मोगी डेडलाइन तांग 9 नि अदुन तांग 35 फंगे अदुबा अखोयदी AIFF ता पिवम थोपा लोयनबा थादना थमगरे AIFF की सीसीमी हौनबा डिसीजन पिरम दाइदा रेस्टारो सोसाइटी की अमुक केस अमा लापदगी पेंडिंग लेबनी मसी अम्फाना सीसीमी तौदब नत्ते स्टे लीग अम्फाना लोसिंदब नत्ते मदुना मकोक थोंबा पॉलिटिकल लीडर सिंगना हाइब यायदना पाइदा हाइबसिसु हाइबिदब फै हौजिक सीसीमी ती AIFF तगी डिसीजन लाबदी तौबा याबगी मतम लेरी मे थासिमा पुरा लेरी नुमित कुनगा मंगानी चंगदब सीसीमी ने जून 1 दगी ट्रांसफर मथंग मथंग लाए AIFF ना हंड्रेड की वीक सिदा डिसीजन दु पेराबा ऑलरेडी सीसीबी मे मनुंगा सोइदना दुम लोसनगनी STT Team A Sektana OFA Pungdong Bambu Mighty Piduna Taratruk Suba Opa Cup 9-a-side Men's Open Football Tournament ki final sangkhe Taratruk Suba Opa Cup Organizing Committee na sinduna tha sigitang mari degi team taramatoi na group ahum thongna khaiduktuna Oriental Football Academy Pungdong Bamda sathariba Taratruk Suba Opa Cup 9-a-side Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba semi-final match ta STT Team A Sektana OFA Pungdong Bambu penalty goal manga mari da mighty piduna final sankhibani match asida team animangna apiba matamda goal ani sanaduna draw satpadagi kicks from penalty mark na decide tobuda STT Team A Sektana OFA Pungdong Bambu mighty ba pikibani sathariba tournament asigi ani suba semi final match sai nungtil pung ani tabada STT Team B Sekta amadi FFC Salauga sanagani Youth Modern Club Haraurong Sinduna Tha Sigitang Mapal Dagi Tim Kontrani Toina Grunipal Thongna Khaidukuna Club Asigi Ground Sathariba Tari Suba Haraurok Trophy 7-a-side Village Open Men's Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahan Yes to almost lower TT Team A Sektana OFA Pungdong Bambu Maitiba Pikibani Sathariba Tournament asigi ani suba semi-final match sai nungtil pung ani tabada STT Team B Sekta amadi FFC Salauga sanagani Youth Modern Club Haraurong Sinduna Tha Sigitang Mapal Dagi Tim Kontrani Toina Grunipal Thongna Khaidukuna Club Asigi Ground Sathariba Tari Suba Haraurok Trophy 7-a-side Village Open Men's Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta Mangal Academy Khabamna SYDC Sinambu goal ahum ama ani suba match ki sanaki bada SYC Sambaina KB High School Academy bu penalty da goal taruk marida ahum suba match ki sanaki bada PYYDA Pangaina Bolero Sektabu penalty da goal mari anida mighty ba pikre mari suba match ki sanaki badana YMC Team B Haraurongna KB Hekang Mapal bu goal ahum amada mighty ba pikhi Kangla Cup ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta Medina FC na Kongpal Kongkham Lekai bu goal tare Sinoda amadi ani suba match ki sanaki bada Sanjembam United FC na KB FC bu goal tare anida mighty ba pikre Kapam Development Club na sinduna sana Kapam Club Ground da team kunma thoina grubani thongna khairukuna sathariba ani suba Kapam Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahanba match ta YCC Lambungna Kankhu Athletic pu goal ama sinoda mighty ba pikre match asida mai pakiba YCC Lambungi goal adu Rithana Sanki ani suba match ki sanaki bada Santhel FC na Sambung FC bu penalty da goal manga ani
Tagasribe huzim makata nang sinong buyo kiba ay nga say Paulo bise. Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matungina nga sigaway kiba ing samadi nungjugi pauda khwaidagi sa kiba Celsius degree kontra 3.9 khwaidagi ingba Celsius degree taramari 10.3 Nuksit yaw ising manigisang maximum dasada madfu taratret 10.9 minimum dasada kontra 10.3 oike ngasigi nong suki bagisang suino 10.3 mm ni Loy selo pedang ngasigi mulu pausing amu kana pizre Kongdom nami torom kongjong keba sing na pangthok tuna mama leba ki dama thawai kat kraba thobu sing dai kai haikal lekat tam dunai kai kumo utkrai Government asin nang tina tabak toba hai basi legislature judiciary madi executive ahu masi tong mana na sami na ba matam dada ngaungani hai na chief minister and birena pangdokrai Sirili festival chief minister nong toba birena hawdok lagani Amadi Chief Minister and Birena Hana Sports Minister Oiding Aida Molamba Singh Tigalagani Haina Nambol Ken to MLA and Loken of Hongkong. Yang segini as temin episode Paul Mutang Slow Jeremy Tabi Puno Pomukana. Kurang